ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makikita, kwarap. Di ka din napinta sa balasang amagmag na dita kalsada. Along hair, tidakda ka matang. Anya balasa nga sasawag. Di magmag na di igi di tiala, di kamatay. Ha? Di manawak. Malamlambin sa may kwarap. Natuduan nga main. Kaya nan sa tipumudot Makin manok nga taday ta. Manok adag iti karuba. Saan ka ngagtagtagare? Tinak tiliwain. Apa yung tiliwan? Malaming gayam. Papudutin ta. Ha? Nya kay kwaraw. Napudot di manok at iniliw ka. Kas jemot gayam ti kayat mo asawa na papudutin ta jay manok. Ipaburik mo't gayam. Isumay. Nagkapoy ka na ya. Naluto na, nalukningain. Ay kat maparang nga din na gumatang iti arak. Tarugyan tan apulutanain. Kasano ngayon no at namang birok iti day jay manok. Ay kat ibaga di mo nakita. Ibaga di mo amaw. Nagsimple. Iso ngay sagana mo, dahito lamisa na paginuman ta. Excuse me man, paray. Di man siraan dahito pag naak amapan gumatang. Apay sir-siraan. Birbiro kak jay chicken ko. Ay, amangan no nakitam. Ha? Ay, awan mo tinakit-kitak, paray. Nangisit nga ada tapingar na. Adat sing-sing iti may sasaka na. Ay, uwan. Ay, nakitam gayam Ababa ti sipit na. Ay, uwan. Iso. Iti pa nagtaraok na katkastoy. Kakakaok. Ok. Ha? Ay, kuna man no kastoy nay. Kakakakak! Ay, iso. Ha? Nakakitaan. Itay ko pa'y abirbirukin. Ay, diyak nakita, paray. Di mo nakita? Sana pulaos. Awan tinakit-kitak amanaw. Isong aglisikan dito pag naak. Ay, pangbirukak nga tan. Tulungan tayo man laangan ni Kapitan amang birok ije manok na amapukpukaw kabadong. Ay, diyak lamasangot ang birok iti manok iti makin manok, maray. Itay pa nga minyag birbirok ni Kapitan. Gumata nga man kidi iti arak, maray. Imbag pa ito'y arak alakok tamabili, ngamtoy bagas. 2 botelya, tiga tangay. Nay, dua pa'y gayam. Apay, aginom kayaw? Asino ti kaduam nga aginom kabadaw? Ay nainteng, uray no agmalmalem kan agpatpat nagkang agbirok ija manumbaw, saan mon amabirukan? Tapay asaan. Napanlang nagbirok met iti asawaan na. Uno chicks na. Ay ti kunamkit di akat pinartidan. Nagturad mo dyan ang partin. Manok ti kapitan, partin na. Ay kunagtumot ngamin kan kaidi nga ikulong mo. Angam anya tinaramid mo. Binaybay anakawalang laeng. Anya nga ita, awanan Ay, ayan ni Kwaraw. Nay, apay abirukam kanyak ngay. Nagmalmalam ajak nakita ni Kwarog. Ipabirok ko man, di manok ko. Saan nga mo ni Uncle Gaw? Ngadak dito yung makiin-inumkan ka, tataba daw. Apay nga minanaskin na mamon na ngay. Sigurado nga minabirbirukan nakmanan. Tapay aya. Ibaw nakmanan Menya mo dito ang uncle mo. Naglay nga gibaon. Kat nutila pang ibabaw na nakanyak. No ibaw ni Antay, imbis nga iso timapan, siya katibaw na. Iso nga ron asaan ka pa'y langag pare-parang. Ibusin taki di apulutanin na ito'y manok na. Ha? Manok ni Uncle ko na ito'y pulpulutanan ta? Way, berberukin na. Ay, Kung nakangadyak amaw, alang nga ngay pudnoking kwa na. Sige, kwaraw, agsyat taki day. Imbes nga umayak gumatang iti Ricardo, ay saanan? Umayak laangan makiinistoryakan ka, Maray. Anya nga iti istoryaan ta. Ay, jay man manok ni Intay nga napukaw. Ay, saan na nabirukan? Mabirukan na pa'y ayaday, jay. Pinulutan dan Maray. No asino man ti awanan baen anang pulutan. Maray, adda malagip kaw. Anya day ta, Maray. Kano imay gimatang ni kabadong iti arak, dito'y tersinak.
Kasla ibagbagam nga iso tinang pulutan ijay manok ni Inteng. Adalakit di kadwana Ay katuan Sino nga ta ti kadwana? Dayta ita tidakkel asaludsod. Nakitam ni Kwarog, Maray. Saan ba't, Maray? Amangan mo't no iso ti kadwana. Birbirukak ni badungkaw, Kapitan. Ta saan mo tan anagaw away manipod itay bigat. Ay, di mo birukan kanyak tadyak indul-dulin ni Badong. Damagaklaang ano nakitam ni badungkaw. Kuna namat mapan gumatang. Naggatangan na ngay nga ta, Kapitan. Kat di ta asidag atir sina. Alangan mat nga umadayo pay lang amapan ijay bikol. Kayat mo asawain, di ta tersina ni Marikwanang tinapan na naggatangan. Uwan iso ni Marikwanang, ti pagdamagam. Ay na, Kapitan, kasanong agdamag akin kwa na, kano adda sungsungi na. Ay, gagangay ti baak teta. No agdamag kalaang asaan ka agumatang, per may ti kusilap na. Di gumatang ka ngamin. Kano ba sila ang tigatangam? Ang kusilap lata. Pasensyaan yun at baak nga ron. Talaga akas ta ti baak. Kag si kangay mo't, Kapitan, sa dino ti papanam. Biro kak jay chicken ko. Saan pa'y mo't anagawaid? Saan nga rod? Maala, bayam, Kapitan, tainton masabat kaw. Ibagak nga agawi dun. Tatabatang! Ay, tatabatang! Ay, nakaturog ka matay. Apay ngayon, nakadumog ka mutlat talitan. Nakaturog ka talagan. Igupan na pa'y kumati, nakamalukong adigaw, nagdumugan na. Jak mabirukan ni Kwarog. Uray di manukaw. Jak mabirukan. Ay, narigat ti mapukawan iti taraken, Inteng. Ay, kano uray ni pare Badong ka birbirukan ni Maretuyang. Ay, nagpupukaw damutan. Saan la ataraken? Ang uray tao, agpukaw. Nunap na pananda Ay, nagsimple a panunutan. Panunutan ti anya. Jay mapukpukaw a manok mo. Pinulutan da pari Badong ken Kwarog. Pinulutan din. Ay katuan awan damot adwa. Sana mabalin nga rapidin daday ta ti manok ti Kapitan. No ti tao a makasidsida iti manok. Saan nan a panunutan? No asino ti akin kukwa iti manok. Ay, napanla nagaram ti manok ko. Iso saan ang nakaawin. Tuyang! Ayan na dyan kapay. Ewan ni Nana tuyang ditawi, tatabadaw. Hapay ngawan. Kitno balay ko na ito'y ayan mau. Kaya't mo asawan, dito'y balay mo tinaginuman ka. Kituang, nakaturog ka pa'y nga raod. Ay, sumagaya makadigdig ko dahil ito'y rupak. Una, na ipasubsub ka iti sa nga malukong adigaw. Ay, wain, malagip kaon. Igupag ko ma. Nakatulog ak matay. Naibusan ti pulutan ta. Uray ti arak, naibus matay. Ay, kitagawid ako na. Kasano ngayon dun makakita tanto manan iti manok malamlamain? Ay, kitiliwin tanto manin na. Lamawin ta, tapno pumutaw. Apay, sa dino tinagapwam. Ay, unay ka ba't ito yan? Umunangadang ko pa ilang nito yung daw, nakabanikas ka na masang puta. Song batam ti saludsud kaw. Naginom kami lang kini Kwaraw. Kunakun ka, naglamang kayo anaginom. Nung makita na nga gininom mo, may naktumanan banbantayan ay. Asinaw tigim matang itiarak. Pati daytad damagan pa eh. Saan amabalin nga umunag ka dito'y balay? No saan mo asong batan amin dagiti saludsud kaw? Siyak, tigim matang. Nangalaam iting gatang mau. Ay, kikwartak mo ita. Awan ba't ti kwartam? Siyak lang tada kwarta na kadata. Apay, si kalangaya. Katuan may, nakabulsa lang jay kwartak iti daster kaw.
Ngam idi kita naksayang iti duagasaw. Ay, pabasulin nak maday. Kay asino kumangay ti sabali nga akin basaw. Adda sabali ang mga la. Kit amangan ngay, nung taray ti pusa. Wino Ay, insik tila ka. pagpabasulam! Namin anon akinupkupitan naksika, badong. Namin ano ngay bagbagam. Saan ka pa kinupkupitan na pulos ah? Kanayon ngagpukaw ti kwartak ija bulsak. Jaklag tagtagar idi ka. Sana nga kupkupit to yan. Kinudungdungwin kay ti kastaunay. Apay kumakupitan ka nga. Antay, anya iti mapaspasamak kini Uncle Kao. Kas makita mat, adda ijay suling nga agsasaibag. Uy nga ramot. Anya nga iti pagkaskastaan na. Ay, jay nga rod na po kaw amanok na. Ha? Anda na po kaw amanok na, antay. Agpudno ka, kwarog. Ah, Iso ka di dyan nagsangwan nyo kanit tatam abadong. jay kadi malamlamin amanok at iniliw na. Anya amalamlamin. Nabasa siguro, antay, iso amalamlamin. Tiniliw ni tata ba daw? Kunana papudutan na, ngam inlamaw na matinadagaws. Day ta nga rod ti ibagam kanyang kalmo. Ah, Tapno sumardengan nga agsasaibag di tasulay. si karatan ti pangibagak, antay. Si kanton ti mangibagakan kuana. Sige. Jay manaw, apagladladingitan ni Uncle Kao. Iso jay pinulutan mi kinitata ba daw? Ay, kunakun ka. Ay nabayag at tinartarakan ni uncle mo day jaman ok. Ika, sabali lang timang sida. Nimot nga min tata ba daw? Nakita na malamlamain, tiniliw na adagaws. Amangan no isumot lang timang tiltiliw ka dagiti daddo maamanok ama pukpukaw dito barangay tayaw. Diyak mo nga, antay. Mabalin nga iso. Tao galinan ti kasta. Yakon agibat bati iti uray 5 a kwartak ije balay may maray. Tapay? Na, kano nagpigsa nga agkopi ni badungkaw? Aya, no kasta kinupit na diin may nainggatang iti arak idi na minsan. Katwan maray, at dayamot kwartana. Kadya pinulutan da amanok, tarakan ni kapitan. Ay sus, nakababaengkin ni kapitan. Ay, wala. Manok ni kapitan. Ingka katiliwan na pulutanan. Anyalaangan nga iti bagbagan ni kapitan ay mapanak ije barangay haul maray. Mapan ko kasarita ni kapitan. Tata ba daw? Nakitak ni Nana tuyang anapan ni barangay haul. Bayam, mapan siguro makikapi ah. Ha? Mapan lang makikape? Katwan ah. Mapansa mo tagreklamaw? Ha? Sino ko matireklamo na? Siya? Saan siguro? Awam mo tamo kabasol ko kingkuan ah. Apay ko mga reklamo na ngay, katuyang ko dayta. Inmay na kain reklamo ni Marituyan. May nakinreklamaw? Taapay ka na. Kupitam ka no. Ha? Saan laan na minsan? Adon adaras. Ay, saan mo ta? Mabainak mo ta, mangkupit kingkuan na paray. Apay nga min na masapaw nga kupit ka. Saan ko nga rot ako kupitan? Agbiro ka iti kwartam. Tapno ada gastusam no ada kayat mo agatangan. Ay, makabannog nga rot trabaho paray. Ay, di mo kupitan ni Marituyan. Tano kupitam, ipapulis na ka. Imbaga na dayta paray. Kaya no maminsan pa nga agpulutan ka iti di mo manok. Ipapulis ka man. Manok nga ipagbagam mo paray. Ay, tiniliw mo di manok ko. Ay, manok mo dayay. Ay, diyak mo ah. Nabayag ang binirbiro ko. Dinamag ko pa'y nung nakitam. Kudwain, nagkakakaok tapay. Imbis nga min nga inamin mo at tiniliw mo, naglibak ka. Iso arumbangkin ka, kahit ipapulis. Ay, unay kamutin paray. San mo takas ta ah? Manok only, ipapulis na ka. Manok only nga. Nakamanukan ang manok. Ha? Imbag kumamit no manok mo. Ay. Yakla dagtagar idi. Gaputa ag kumparita. Ang no ulitin pa. Walang kumpa-kumpare.
Ipabalod ka. Ay, makapanervyos ka mo't paray. Saan mo't akas ta? Diyan ko nululitan paray. Tatabadaw, nagadot yung labas ang manok dito'y abay tao. Naglulukmag daw. Ay, diyan kaya takitain ko araw. Tabay, mate. Ay, sas. Delikado akon ka ni Uncle Mau. Winarningan na kon na minsan. Ay, kasta ka day. Wine, iso ajak kaya tatalyawan da kita manok. Di nga rod balasang tikitain tatatabadang oh. Dahil oh, nagsiksiti pan nagnanaaw. Wow, witwiw. Kita makumit kita kanyak ni Nana Matuyang. Ipatalyaw mo pa ilang magkanya da kita babalasan. Ay, ayaw na niya. Agawid akon. Narigatan no may nakpailayaban ni Nana Matuyang dito. At danto manan awi na pangaur. Ay na, tatabadong, agnakam ka ngamin. Nudakas, saan mo nga aramidan? Ala, sige. Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junred. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Manong Kwarog, Aw, limabas ka itay. Ita, lumabas ka manan. Apay nga karasubli ka. nay, apay adamagamaday. Nakaskas daw ka day no magnaakat dalan mo't ditawi. Saan adalan ti sungbat ti saludsod ko, Manong? Papanam ko na. Ay, saan mo nadamagan? Mapanak iti maturong ti sakat. Nagalas asungbat. Magmag nakakadilatan nga awan masnop a papanam. Napay ngamin na kaya't mo amamuan. Kunak ngamin numapan ka iti balay tinakita kabalasang. Ha? Nakakita kami ti balasang ako nam. Ibaga madagaws, tayo nakman sirpatay. Agpay sugayam ti kunada. Nga alisto ka no adda balasang. Ngam no trabaho, masadot ka. Yay. Ay, sur-sur ka la, sur-sur si Kakwaraw. Imbis nga umay na tulungan, di bangkag ko. Agan anos kayo kadipay nga agmula. Ha? Agsibaw kan agapit iti bangkag yawang kal. Inak ngamin agpasada. Hey, day tantumit sa dut mo. Day tala pasada-pasada ti bagbagam. Awa mo nga ron makita kwarta, may mapasadaan. Adamot basit Adamot karga ti pitakak a 50 pesos. Na, 50 pesos lang. Kasano nga no makakita ka iti na pintas a balasag. Ada pangasawa mo, no? Si kantumot din ati aggastos para kanya kanggal. Ay, iso nga ibaga katulungan nakap no, ada pangasawam to. Umay kanto ka di tulungan, noeng kaaglako anggal. Ha? Uray da ito pitakak ti pangikargan ta iti mapaglakwan. Ay dinakman lukulukwan. Dahil pagbalinan akas laubing, awan manaknakim na. Gumatang ka man iti lakok a prutas, Kwarog. Anya ka di ti prutas sa lako maya kagawad. Lansones kan rambutan. Gumatang kan. Nanda ka di free taste na. Dapat no gumatang ka Di la ko ma-free taste, ti kayat ka. Naglalaingam ngay no di ka gumatang. Samo dawatan ti free taste ti lakak. Awan ngamin kwarta. Anya, adda ka di nga agtugtugaw nga mawan kwartam. Kasano nga da kwartam kat di ka mat ngami nagtrabaho. Makapasandot mo't nagtrabaho kagawan. Idi simmadot ka ngagtrabaho.
Simadot ka kadimot amangan. Ay, saan mait kagawan? Di kamot ka no agpaspasadan, kwarog. Makabanog mo't nagpasada, antay. Di ka kadimasikuran nga awan kwarta. Ikandak man nga ro diti kwarta kantay. Na apay ko mga ikan ka. Saan kamot amasakit tapno ikan ka. Ingkakit di agpasada tapno ada kwartam. Ay, adda ko mamababto og aswerte. Na mamati ka iti ibagbagada amanabto og aswerte. Ay, no nasadot ti maysa a tao, kinamalas ti manabto og. Agswerte ak tulay nga, antay. Kasano ko mga agswerte ti saan nga agtrab-trabaho. Apay ngay masidag ka dito'y ayan ka, usi kang ubeng, ha? Itaypay lang amin na nakita ka nakatugaw ka ditoy, manong. Adda ka di or-urayam? Awam, mate. Nga magur-urayak man iti grasya. Barang adda sumangpait. Anya? Agur-uray ka iti disgrasya? Grasya, kunak. Sana disgrasya. Awan lat amok amauray mo ditoy. No saan a disgrasya? Ha? Kasano ko madisgrasya ako nam? Awan ti sumangpet ditoy amang tad iti kanam. Taawan mater aramidam. No di agtugtugaw latan. Ay, kas kalagsa o abakit ha? Mano ka dititawan mo malaw? Nagahawid ka kita ni Jebalayaw. Damag ko akursunadam kano di balasang ni Paris Sibyaw, kwaraw. Ha? Ni ka di sa laod ngaglaklako iti banana kyaw. Tatapulaon. Wan, kwaraw. Kaya't mo ka di da balasang. Aramak sa ngagpaiso ha. Bareng kayat nak. Ibag no kayat nakadayjay kat sadot kamait. Ha? Abay kumadi na kayat kat natarak may tata. Nataer ka ayamat. Ti kinasadot mo mat ti agwarwaras dito'y kabildatan. Iso nga awan ti mayat ka balasang. Ha? Sino tinang ibaga iti kasta? Tatapulaon? Masapul pa'y aya nga ibagak no asino tinang ibaga. Haduda mo't amang ibagbaga. May sapay ni Paris Sibyaw. Apay nga mina nagsadot ka. Anya? May samot ni Tata Sibyaw nang ibaga iti kasta? Man, tarmak man di anak na, tamakita man. Madin sa tipanggap mo Mala, armam, barang kayat na ka. Nay, si kamot ti masabat ka una na to yan. Adda ka di masapul mau, takas laad da ibagam kwaraw. Nakitam ka din ni Salaud no nagawi dahin. Inak man sa rungkaran ni Jebalayda. Itaman pa'y anak kalagip ka mang sarungkar kin ni Salaud. Kasanaw, italang mo't anak itak ti kinapintas ni Salaud. Nabayagan ngaglaklako iti banana kyaw. Itala nga makitam. Bun nga raod. Ay, masiguradok nga do ti kwarta ni Salaud. Tanagagat nga aglakaw iti banana kyaw. Si Kangay, adda ka di mo't kwartam. Standby ka lang mo dito. Kwarta min to adwa ati kwarta ni Salaud. Kasano kumakwarta yu adwa? Manong kwarog, nayaw awan kan samat. Pagkunamot anayaw awanak. Agturong ngamin ije bangkag ti dalan, anaturong mo. Sigud mat amasadot ka mapan ije bangkag. Iso nga awan na ka na yun ti kwartam. Ha? Kasano nga mo ngawang kwarta? Nakitak ti pitakam idinatinag mo. Awan karga na kwarta. Nakupin-kupin apapil ti linaon na. Abay apin nakibiyangan ti pitakak. Saan ko api nakibyangan, manong? Kinitak lang ang idinatinag mo. No adumat lang ti karga na. Ay, malagip mo, di pa nang isublikkan ka? Abay nga ron na kinitam. Inik kang kangaraw, di ti pamalubos mo amang kita. No di mo kaya makita ti sabali ti pitakam, manong kwarog, alwadam.
Tapno saan amatinag? Imbaga, tain sublik pa'y, oray awan karga na. Yay. Warog, naggapu kan samot ijay balay da salod. Unantay, ngamjay mutla ko na tiyas asikasun na. Sana siya. Ay, kasano nga asikaswan na ka, katawan mo't pakairanudan na kan ka. Imbag jay lako na taad da kwarta na numakalakaw. Pahingawan pa kay ranudan na kanyak. Ako naman tay. Apay, mabalin na kakade nga ilakaw. Yan di mate. Kaya't mo asawain. Napatpatag tila ko na asabangam iti siya. Saan kaday anak ko nam ajay lako na ti asikaswan na tamairanod ijay. Sika ngay, anya ngay kumati pakairanudan na kan ka. O di tulungat iti trabaho na. Tinulungam ka de, idinapan ka ija balayda. Sana, tasan kami pa imot nga agasawa. Oh, impakitam kumati kababalin mo, idinapan ka ija balayda. Di mo pa'y tinulungan. Impakitam ti kinasadot mo. Ay, uray asino mat ababai saan da akayat ti sadot. Nabalin ka din nga ibaon kay di balay da sa laod, malaw. Anya ti aramida kija balayda manang salod, manong. Ingkay kan kuha na da ito'y nakasubray. Ha? Nakasobre? Kwarta ka di, manong? Saan? Surat da itaw Apay nga ibaon nakpay amang tad iti surat. Masadot ka mapan ija balayda? Iso nga ibaon nak, manong? Mabainak nga rod amang ibaga asangon sangaw. Iso asikan ti mangidanaw. Mabain? Wano? Masadot ka? Na, Ha? Ada ayamot ti kasta? Agaram? Ngamang ibaon iti sabali? Ha? Manjak, manong? ha? Ditakan! Yan. Ay, nadamag mo ka din. Dakil kanugayam ti urnong ni Salaud. Baban iti panaglakla ko na iti bananakyo. Sikakit, awan pa urnong no? Ay, mapan ko man kit di armain. Tapno mairano dak iti urnong na ang kail. Ha! Ay, di ka lamabain. Jayla urnong na ti makagapaw. Tapno armom jay tao. Nasirip to'y ka na kamangkail. Masapol ti sirip itapanawain. Tapno adda pa kay ranutan. Ay, saan anasaya at day ta akababalain? Armom jay tao? Saan mo mat ngay ayatin? Tilagayam urnong na ti prospect mo? Kasta? Di mo't masursuro ti ayatang kail. Kasano no din nakamasursurong nga ayatin, gapo iti kinasadot mau. Oh. Uray basta ka na yun nga ikan iti kwarta. Ay, laglag. Awan puli tayo akasta, Ay, nagluko kan. Sikakit din alalaki, ti biyagan ti babae. Oh, anya ngay kwaraw. Inaram mo ka din ni Salaud. Alis tuam tapno di da ka maunaan ti sa balay. Intan man kitday, tatapulaon. Ay kag, mangawit ka nga rod ay ti may sabulig asaba. Taipan mo ijay, tapno maayayo mo't kan ka. Ha? Ay, day tagat nakawitak iti saba, mapanidya balaytan. Uwan tapno maayayo kan ka. Alangan nga ima-ima ka amapan ijay balayda. Kaya't nga gawit iti saba. Intun kwan, ibagada kaslak baka sa nakawit iti saba. Ibaon mo tuman ni Kwarog, tamapan agteba iti saba ije bangkag. Nakitak nga ada natangkunanan. Apay nga, adi mo pa'y laimbaon? Ay, imbaon ko, ngam saan mat anapan. Ay, masadot man siguro na. Naglukon day jay akwarog. Sadot. Manipod ko na nakayat nan ti mga sawa. Isupay ti panagbalin na asadot. Sapay ko na naan ni salot ti kayat na. Kat no naggagay, day jay abalasan. Mamati kamat akayat ni salod. Ay, amudan ti kinasadot na.
Ay, sa una lang ti kunana amapan na armud. Ang saan mga gunggunay. Nalaing-laeng asumao ni Kwarog. Ngam nakurang iti aramid. Binasted na kakadin ni Manang Salud, Manong Kwarog. Kasano ko mabinasted na, kadyak pa'y matinaram. Ang aminton rabay, mapanak, tarmakaon. Nagladaw kat day nga ipapanmon, Manong. Aba, nala daw ako nam, kat nasaba pa'y mait. Rabi ay, ti ipapan pa ng sarungkar iti balasang. Saan na mabali na mapan mo sa rungkaran? Tanakitak ni Manong Kiko, at tultulungan na nga gawit iti sabang ay banana kyuda. Ay, di na sangaat. Tadakaduhan na para away. Tayo to nagasawa kami. O di ibabaon ko matay taki ikaw. Sana sakti para away. Mabalin kong tupay akisto-kistungan ang dadya aki ikaw. Ay, agninong kamay kan ni Antay. Ha? Sino ti agkasara pag ninungan kan pagninangan nyo ang gail? Daki ko kan salud. Ah, Ay, nangayad kano kay, ti kalay sa danto ang mapasama. abay ngay. Ha? Gito para kanya kumani sa laod. Naa. Ada ka di aramatam, nga kalay sa, uno pang ikalay sa kan kwa na. Ado kano gayam ti urnong ni Kikaw. Baban iti panagmulmula na iti saba. Nalawag gayam ti kasabaan na, di ta kabangibang apuraw. Oh. Kayat mo asawain. Iso ti paggapgapuan ti lutluto ni sa laod asabang gail. Pwede. Ikakit agmula mo tapno at damat apitam nga ilakaw. Saan aday tasadot mo ti in-into na rin? Aman nga rudan tinamnama kini sa laod. Ikalay sa mo ni Kikaw. Ura inaram mo. Sigurado mo't la adi nakakayat. Tawan pa kairanudan nakin ka. Aggagat ka na. Tapno makaasawa ka mo't no kayat mo. Ay, Kwarog! Kasano amay-ayo kan ka ti babae, kat sadot ka mat. Aggagat ka, tapno makaasawa ka. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Poclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Ayaman kamay, itingkay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Umayak man nagreklamo dito yung barangay hall, paray. Mabalay. Pwede ah. Apay, anya ti reklamong paray ah. Dagitaman tricycle driver. Ireklamo man ida. Naa. Sino at tricycle driver ti ireklamong paray? Ay, amin da, paray. Ay, amin na. Karaman ni Kwarog. Nagad-adudan ka. Ay, apay. Anya ti basoldakan ka? Sanda amang ta, di ti barya. Ay, barya? Apay nga, di da itag ti barya paray. Iso nga ron nga reklamok ida. Bayam. Kasaritak ida amin. Amin da, pare, ah. Uy! Saritam. Ibagam, asyak ti nagreklamaw. Ibagak! Amin da! Napan ka nagreklamaw ije barangay hall? Why, sana yang bagaking ka. Nagbasit abanag, mapan ka reklamaw. Anya nagbasit abanag. Kit namin adon at saan da nga intag ti barya. Tunggal agloga na kiti tricycle. Saan da nga itad ti baryam? Apay ngay, asaan da amang tag iti barya? Ay kat kukuwadan ah. Igatang dan iti arak nga inuminda. Ay, imay ka din ni Kwarog dito balay. Ay saan pa'y mat? Ado nga binti pasaheros ita. Iso amayat ti agpasada.
Saan na pa'y siguro ang masangot ti umay dito'y balay? Kasaritak ko ma. Tay may nagreklamo ni pare Badong. Inreklamo na ni Kwarog. Saan laan ni Kwarog Amin a tricycle driver. Kaapay ka no? Anya ti basol dagiti tricycle driver kon kuana. Saan kano amang mangted dagita a driver iti sukli? Na, ay kat madi ang agpayso no kasta. Iso nga no umay to ni Kwarog dito'y balay. Kasaritak may papan iti dayta. Nagado ti pasahiros, tip. Saan taas sumarsardeng iti panagpailit, Kastoy kumakanayaw. Ado ti kwarta tayo, no kanayon na kasto iti pasahiros. Angam, mabisina kaon. Oh, kitaam. Agasukan ti kusina da kapitan. Kita mo. Ay, wain, agarunan ni Antibanang, mangrugin nga glutaw. Nagbanglo ti mga angot ko nga ilutluto na, Chip. Unya raw. Ay, mapanak sandita balayda. Mapanak makipangan. Ay, nakaon. Agodong ka, Maray. Wan, Maray. Ni kumabadong ko, nga masadot ka na. Syakto, pati agodong iton bigat. Inakagatang itilakok. Sige, tamapanak nga rudang. Sambutem, tadamay sa tricycle nakaparada dita paradaan. Ado ngamin ti pasaheros ita. Wan, Maray. Amom ti pangitulodam kanya, Jaw. Amo ka, itulot kay di palengke. Di mo pa'y damagan. Abay, tamagag pa lang. At nakaigam kayo ti basket. Kawatan ngayon kag palengke. Amaw nga ijay gate tao ti pagdisaaga. Ijay aya, Idisaag nak ijay paglaklakwan iti kalalakaan. kalalakaan. Sa dino abanda na ita. Makitam, di kan mga minagdamdamag. Ijay ung tao. Ay, ijay. Kat no puro na laas. Kas kada nalaylay tilako da ijay abanda. Oray, takalalakaan nga raw. Sige, ijay nga ron ti pangituludakan ka, nana. Nagdamag ka nga mina. Di nakilablabos Nana tuyang, at datan dito'y gate to. Dito yan ti ungtaw. Dito ti ayan ti kalalakaan alako, John. Bumaba kayo nga rodin kat iawat yung tibayad yo. Hap, ato'y ti baintay. Thank you. Anya, thank you. Thank you taraglugan kayo dito'y tricycle ko. Itad mo nga, Roger Barya. Saan ka nga thank you dita? Ay, wala niya. Dagayam suklim. Manong aminan ti suklim. Kwentahan pa ilan. Kaslasaan ka nag-grade 1. Naggraduarak iti grade 3 na natuyang. Itad mo nga, Roger ti Barya. Kwinkwintahik nga raw, no manutitad ko kan kaabarya. Ay sus, nagkapoy kan aya. Baintay gainyawat ko kan ka. Ti pamasahing agpailay kot kinsay. Wan, kinsay. Angam no senior citizen akas kanya. Adda discount na. 5 pisos ti discount mo. Iso abarya anak iti kinsay. Abay, kinsay. Kag, dayta nga ron ti kwenta. Ay, saan Malugi ak Ay naaldawon, nalaylay to aminon alako da. Jak pala itad ti barayam na natuyang. Na, papanam ngay. Inakpayak pasada. Kaano nga itad mo ti barya? Kwintagak pa, inumano ti itad ko king kaabarya. Ay, oo na yan. Podno tembagamba daw. Talaga adi da itad ti barya dagita tricycle driver. Kunaking kakay. Iso arumbang lang di inaramid mo nga inreklamom idakin ni kapitan. Ang amjak ambaw, no kinasarita idan ni parenteng. Rumbang lang akasarita na ida tasaan amabala inter aramidem da. Inton masabat ko ni parenteng, damagag no naaksyonan nan ti reklamo. Malagluto ka nga rudang tanabanugak anak ipalingkay. Nabanugak lang nga rudang. Di da pa'y intad di baryak. Hay, makapasakit ti ulaw. Ay na, nagimas talaga ti mga dito'y balayuan, tay.
Amok kita nagluto kayo iti adobo a manok. Na Naangot kang, isungay maya ka dagaw. Ay, di mo mat ibusan amin ti siday na kwarog. Mangibati ka mat iti para kada kami kani antem. Ay na, bye-bye am kadilaan. Masapol amangan iti adaw. At no ada pamigsana nga agpasada. Wala ngam ibusan na matin amin asidaan. Kita am subo left and right. Kwarog. Agangas ka mat Sana na masapol day tangkal. Naata malipatan pa yan ti agangas. Ay, bye-bye am man ngamin. Ay, nung ay mais palan, di basol kumanan. Sumarot apag inayadag amangat. Kano, ti matay ama ispalan. Oh! Ay, sos inding. Naispalan nga ang paison. Ay, pagpagam tibukot na. Ay, sige. Pagpagag akasto. Oh. Ha? Na, Anya nga dya impugso na. sus. Day matlupo ti manaw. Naipugso. Ay, naadapay kawat na. Ay, Na, mayata nang kail. Mayatan. Ituloy tayong timangan. Ay, nausto na. Ay, nabsog ka lang nga rodin. Tuloy pa ilaan. Ay, kakidi sa alasain. Danas ka na pagtungtungan ta itong madamdama. Jakpay na busog ang kail. Ay, saan? Nabsog ka na eh. Amang mo timbagakan ka na busog ka kaon. Ha? Ay, sakti mangibagbaga. Ah. Ay, nabsog ka. Ala, ingkay jay salas na sumaruno ako. Ay, agtugaw ka kwaraw. Wanang kail. Anyaya ti pagtungtungan ta. Ay, inreklamo na ka ni pare ba daw? Ha? Anya ko matibibiyang ko iti day talakay. Anday! Di mo pa'y kalunkunan ti panganan. Naa. Mga anak pa yun madamdaman. Ay, inreklamo na kayo at tricycle drivers. Anya ko matibasol mi kankwana. Ay, tiyo ka nung itid ti barya dagiti pasaheros yaw. Kuna na day ta. Win! Apay ngamin, adiyo itid ti suklay. Kuha kami nang kain. Anya akwa. Naskan pa'y laya nga ibagak ti rasaw. Una, ta reklamo nga raw. Di sungbatan nyo. Pare Kwadak, nakasarita nga tan di pare inteng dagiti tricycle driver nga inreklama. nakasarita ka nun ni Kapitan, ni Kwarog. Kahit nagpatinggalang dita. Saan ka madanagan? Siguradong aksyonan na dayjay. Naskan lang nga aksyonan na. Kan kayat ko nga aksyonan na nadagos. Asa? Ay katuray matagdalan iti proseso. Ay awan ti proseso kanyak pare. Amin na reklamo, agdalan dayta iti proseso. Apay naskan nga idalan na pala iti proseso ngay. Pampatid duglaan dayta. Umay ni uncle ko dito'y paradaanin ton madamdama kakadwa. Aya. Tapay nga umay dito hoy. Anya ti aramidan na, Chip. Inreklamo da tayo kanaw ni tata ba daw? Naglaing mat day tang agreklamo alakay. Nagrasunak mata. Anya nga tinrason mo? Aday tan ni uncle ka. Good morning, Kap. Eh, nakasagana kay amin eh. Nakasagana kami para itian niya, Kap. Itay pala ka. Umay na tistinga, hindi kinalaing tayo ti arithmetic. Apay nga. Imbagak nga raw, da medyo nakapoy tayo ti arithmetic. Ala, takitak ti kinalaing yaw nga kwenta ita. Makita yun dahil kwarta nga igam ka. Peke aba iti pisos na ita, Kap. Peke data na, peke. Ito na kayaw. Kapag nga katawa kayaw. Ito na kayo kanaw. Nagluganak dito yung tricycle ni Kwarag. Di tapay mo't karag-karag at tricycle, tinapili mapagluganan, Kap. Di tricycle ko ati pilyam, tanapintas. Example lang dito ibagbagak. Ay, example lang ka na, oh. Ayan, sige, tingnan tayo. Intulod nak ni Kwarog iji ili. Manaw tinaskan nga ibarya kanyak ni Kwarog. Dos, Kapitan. 1, 2, 3. Natagbilang kapay lang met Kwarog. Aguray ka, Uncle. Malaya iti pinartakan day tao, eh. Kurik jay songbat ko, Kapitan. Dos tiromba nga may baryakan ka. Pisaw! Piso ti barya mangkay. Ay, kapoy kaya talaga iti arithmetic. Apay arong ti songbat ka, oh. Rung kay adwa. Rong ano? Nasken sa nga agsubli kayo iji grade 1 Ay, sana nang Kyle. Suruan na kami langain. Uray dito'y paradaan, ti pangisuruam kada kami. Huwag ngagpaiso, Kapitan. Mga lakay ti blackboard, kanchok. Apay maray. Anya
ter aramiden ni Kapitan kita paradaan. Ay na sursurwan naman dagiti tricycle driver no kasano ti agkwinta. Agkwenta lang, di dapay amaw. Dayta nga rod ti pagkapuyan da. Isumot lagayam nga agrekreklamo ni Pari Badong asaan da nga inted ti Bariana. Ay, oray siyak, maray. Saan damot nga inted ti baryak idi na minsan anagluga na. Iso at talaga anakapoy da nga agkwenta. Wan, day tamot ti may saan adlaw ko. Ay ket bareng masurwan ida ni Inteng tapno awanen ti mangireklamo kadakwada. Naganos ket ni Kapitanan, tasurwan na pailaida. Nagmayat tagdang nga kini Kapitanan niya, Chip. Naglain ka mabang isuro ni Uncle Kao. Naglaka nga awatin dagiti ipalawag na. Kas day gayam ti Maynos. Kisayam gayam. Katwain, abay, itamlangan na amuan day ta. Wen, Chip. Itaklangan na amuan. Abay, saan ngayon suri ti maestrayo iday? Insuro na, ngam nagabsentak iday. Ay, isumot lagay madimo amua. Sika nga, Chip. Amom ka di ti addition. Naglaka, day ta jay pagnayunam. Ay, naglain ka gayam, Chip. Sigurado asaan ka nga absent. Idi insuro day ta ti maestrayaw. Nabannog ni Kapitan anang isuro kadagiti tricycle driver no kasano ti agbarya. Mano atawendan na kita tricycle driver. Saan da pa'y gayam nga amaw ti agbarya? Ita, agadal da pa'y laeng. At daayamot lin na kayan wano binnaketan iti panagadal. Ay siya, amok amin na kita. Isungay di saan da ka binariyaan. Nagreklamo ako na dagas. Ay kat sapay kumaata iton sumarunong aglugan ka kat baryaan da kan. Ay, singirig pa'y dagiti baryak asaan da nga intindi kanya ka. Amom numano amin dagi jay. Nalaing ang agkwinta maray. Saan da ka mamaysaan da kita? Hinagtumang kidaglugan manay. Padasig man no amo, dandi agbaryak. Aw, nakadanon tan dito'y ili, tataba daw. Wait. Atoy, ti pasahay. 50 man ti kwartam. Baryaan ako na, darasay. Mabit lang, tabi lang ti pagbaryakan ka. Amam, numano ti baryam dita. Amo ka, mabit lang. Sakot na ang kwenta, para king ka. 50 day ta kwarta. Minus 15. Minus 10. Ken minus 5. Ulawon na matataba daw. Ti baryak, sangagasot. Ha? Mala, ikanakon, iti sangagasot. Napay nga sa kasaw. Ay basta bangtad ka, iti sangagasot, darasan. Ay, agreklamo ka man pare. Wait, tasan dagam nga intad ti baryak. Ay, kasanukit ulawom ngamin dagiti driver. Eh, Kaya't mula ida mamaysan. Ay, aga semut day tabaryaan da ka iti sangagasot kit 50 pesos ti kwartam. Di abonado da pay. Aya. Ay, pasensya ka na pare. Nakapuya ngamin ka, iti arithmetic. Naa. Malagip mo, iti grade 1 ta. Sikat ipagkopkopya, kiti pare. Ha? Mala, suruan nak mangki, kiti pare. Ay na, tatabadong. Saan no agundawayan ti may sa tao, no anyaman ti pagkapuyan na. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.